Jugoslavija, ili što bi se moglo reći ostatak države zvana Jugoslavija, je sve više primamljiva za razne svjetske trgovce oružja koje se tako reći nekontrolisano doprema u zemlju. Tako su 31. augusta borbeni avioni Jugoslovenske armije prinudili avion uganske kompanije da se spusti u Zagrebu, pun oružja koje je u Južnoj Africi kupljeno za Hrvatsku. Sve veće angažovanje raznih inostranih elemenata u Jugoslaviji neće doprinijeti smirivanju situacije, već naprotiv dovesti do daljeg razbuktavanja bratoubilačkog rata. Sa zagrebačkog aerodroma na ovaj aerodrom Batajnica ovaj avion dovezla je rezervna specijalna posada ratnog vazduhoplovstva. Kao što je poznato, hrvatski bojovnici pokušali su pre neki dan da unište avion i tako uklone dokaz o naručiocu tereta koji je nosio. U letjelici su bili oružje i oprema vredni blizu $900.000. Naoružanje i oprema po odluci Vojnog suda u Beogradu privremeno su zaplenjeni i smešteni u vojna skladišta. Privremena zaplena se odnosi i na avion. Danas smo saznali da je 2. novembra prošle godine ovaj Boeing 707 kupljen od američkih vazduhoplovnih snaga. 3 su njegova vlasnika: uganska vazduhoplovna kompanija, jedna američka vazdušna leasing korporacija i jedna švajcarska leasing korporacija. Konačnu odluku o sudbini aviona doneće sud.